Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bayibendera TV. Kaze kuri mwese makuru agezweho aya masaha na makuru birumvikana agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubabwira ko muri Sange na Runingo haramukiye imirwano ikaze cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na FARDC, abarundi, wazarendo, abacanshuro. Hari imibare y'abagera kuri bangahe bamaze kwatakariza ubuzima. Imibare y'abarundi ndayifite, imibare y'abazarendo ndayifite, abacanshuro ndayifite, n'imibare myinshi cyane babapfuye bikomeye cyane. Ibi nabyo turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Mu mujyi wa Uvira imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'abarwanyi bo ku ntare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni mu kibaya cya Rusizi. Turaza kunyarukira naho turebere hamwe uko ibintu byifashe. Ndaza kandi kukubwira yuko ahitwa Mutambara turaza kunyarukira naho tukarebera hamwe uko byifashe. Ni nyuma yuko hamaze iminsi hari imirwano ikomeye cyane. Ibi byose rero turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma niba turi kumwe rero nta kindi uraza gukora no kubinyereka no gukora like no gukora subscribe kuri wowe mushyashya. Hanyuma kandi ukanatwandikira katubwira uti ndabakurikiye byaba n'akarusho, katubwira uti mbakurikiye merere ya hanaha. Mu kanya gato cyane ngaruke twinjira amuraya amakuru ku buryo burambuye. Yes, hanyuma rero mwese muherereye reka nongere mbahe ikaze nizere ko meze neza cyane. Abantu baherereye mu turere tugize intara y'Iburasirazuba mu Rwanda mbahaye ikaze. Abari mu turere tugize intara y'Amajyaruguru mu Rwanda ndabizi mudukurikira muri benshi, namwe mbahaye ikaze. Abadukurikira muri mu Majyaruguru, abadukurikira muri mu Burengerazuba, abadukurikira muri mu Majyepfo, abadukurikira muri mu turere tugize umujyi wa Kigali mu Rwanda, mwese mbahaye ikaze. Abantu badukurikira muherereye muri za Bunagana mumeze mute? Abadukurikira bari Kisangani, abadukurikira bari Masisi, abadukurikira muri Igoma, namwe mbahaye ikaze. Abantu badukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi yo za Cibitoke mumeze mute? Yo ku Muhingamo bameze mute? Mwese n'abari Bujumbura mbahaye ikaze. Hanyuma bari mu gihugu cy'Ubugande, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari muri Sudani, abari muri Malawi, abari muri Zambia, abari muri Mozambique, mwese ikaze. Abantu rero namwe mudukurikira muri leta zunze ubumwe za Amerika ntago twabibagirwa, reka namwe tubahe ikaze. Abadukunda cyane muherereye muri Canada, abadukurikira cyane muri mu Buholandi, abari mu Bubiligi no mu Bufaransa, namwe mbahaye ikaze. Nitwa Umukada, ani kwibendera TV. Reka atwanzike ku buryo burambuye n'aya makuru. Ndongera kukwibutsa gukora like niba wamaze kugera hano, ndakwibutsa kandi gukora subscribe niba ari ubwo bwa mbere ugeze hano. Abantu bashyashya cyangwa se abantu musanzwe hano ariko mutari mwakora subscribe, ndongera kubibutsa ni munkorere subscribe. Muraza kuba mugize neza nibura aba subscribers 1000. Ndifuza kuza gusohoka muri studio muri aya makuru mwamaze kugenda munterekeraho, kandi muraza kuba mugize neza cyane. Reka twanzike n'aya makuru. Muri Sange Runingo haramutse imirwano ikaze cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarundi n'abacanshuro na wazarendo bongeye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ndetse na FARDC. Abarundi bagera kuri 17 kugeza ubu tuvugana bamaze gutakariza ubuzima muri iyi mirwano. Wazarendo 20 tayari bamaze gutakaza ubuzima
ubuzima muri iyi mirwano. Abacanshuro bagera kuri 7 nabo barashwe. Ni urugamba rukomeye cyane rwaramutse mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho imirwano ikaze cyane n'ubundi yongeye kuramuka ihanganisha abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Muri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo harimo n'abacanshuro ndetse n'abarundi. Hanyuma iyi mirwano ikaba yaramukiye mu bice bya Sange na Runingo, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, iyi mirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo, nanone kugeza ubu ngubu amakuru akavuga yuko hatari hagaruka umutekano. Ni imirwano yumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje, amasasu akaba yumvikanye n'ubundi ari menshi kandi aremereye, bigatuma abaturage rero bongera kugira ihungabana n'umutekano mukeya. Benshi biravuga ko bamaze guhunga ingo zabo bakajya kwikinga mu mashyamba no mu bice byegereye ahangaha. Bivuga ko byo birimo umutekano. Ku rundi ruhande, ingabo z'u Burundi zari zifatanyije na FARDC, abasirikare bazo 17 barasiwe muri iyi mirwano. Abagera kuri 6 bakaba ngo bakomeretse bikomeye, mu gihe abagera kuri 11 bose bahasize ubuzima. Mu bijyanye no ku ruhande rwa Wazalendo, abagera kuri 20 bose barashwe. Imibare y'abahitanywe n'iyo mirwano ikaba ivuga ko ishobora no kuza kwiyongera bitewe nuko bamwe mu bakomeretse ngo bakomeretse bikabije cyane. Kugeza ubu kandi biravuga ko abacanshuro bagera kuri 7 nabo barasiwe muri iyi mirwano. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba byongeye kuzamba no gutuma imirwano muri ibi bice ikomera cyane. Amakuru avuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo aribo bagabye ibitero. Aba baturage bo muri Sange na Runingo bavuga ko ubuzima bwahagaze burundu kugeza ubu ngubu. Amashuri n'amaduka ngo ntago byigeze bifungura, ingendo ngo zahagaze, naho serivisi zisanzwe ngo ntiziri gutangwa. Abenshi bakaba bamaze guhunga nk'uko n'ubundi haruguru twa tumaze kubigarukaho. Kugeza ubu impande zombi zihanganye, no kuvuga izo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ntago bari bava kwizima, bose baracyakomeje kurasana. Amakuru akavuga yuko n'ubundi imirwano yongeye kugaragaramo intwaro zikomeye cyane. Reka atukira ahangaha bite twerekeza mu mujyi wa Uvira, tubabwire ko hongeye kuramuka imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni mu kibaya cya Rusizi kwabayeho kongera gukozanyaho hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni FARDC ishyigikiwe na Wazalendo, akaba ari ugukozanyaho kongeye kubera mu kibaya cya Rusizi, cyane cyane ahitwa Ikanga, ahitwa Rugeje, ndetse no aha hose ni muri groupement ya Kigoma muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru aturuka mu nzego zibanze z'ubuyobozi yabitangaza ngo abasivile bagera kuri 3 baguye muri iyi mirwano. Amakuru akomeza avuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye kuva mu gitondo cya kare cyo kuri uyu munsi aha muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru aturuka muri societe civile aha muri ibice bitangaza ngo humvikanye imirwano ikomeye cyane itarigeze ibaho mu bihe biheruka, aho n'ubundi ngo hakoreshejwe amasasu y'intwaro ziremereye. Biravuga ko ngo hari n'amabombe yagerageje gukoreshwa muri iyi mirwano. Ibi ibintu bikaba bikomeje gukomera rero muri ibice kugeza ubu ngubu. Ntago hari hagaruka ituze, nubwo bivuga
bivugwa yuko imirwano ishobora kuba yagabanutse, ariko amakuru aravuga yuko ituze ritari ryagabanuka, ituze ritari ryagaruka. Ahitwa Mutambara byifashe gute kugeza ubu ngubu? Aka gace kamaze iminsi kaberamo imirwano ikomeye cyane, akaba rero ari inyuma y'iminsi myinshi y'imirwano ikomeye yaranzwe n'amasasu y'intwaro zikaze n'iziremereye. n'imirwano yatangiye kuva ku waga, n'imirwano bivuga yuko ngo imaze iminsi. Kuri uyu wa gatanu tariki 30 z'uku kwezi rero byifashe gute? Amakuru aravuga ko mu bice byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, noneho ubu ngo hagarutse agahenge mu mirwano yari maze iminsi habera ihanganishije umutwe wa Twirwaneho n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko kuva mu rukerere rwo kuri uyu wa gatanu humvikanye ituze ugereranyije n'indi minsi ishize, aho imirwano yahuzaga ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bari kumwe n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR bahanganaga na Twirwaneho. Kugeza ubu rero bikaba bivuga ko ahango hongeye kugaruka ituze. Iyi mirwano yatangiye mu ntangiriro z'iki cyumweru, by'umwihariko ku mugoroba wo kuwa mbere nibwo urugamba rwatangiye gukomera cyane muri ibi bice, akaba n'ubundi ibintu byari bimaze iminsi bimeze nabi cyane. Reka nongere mbabwire yuko aha ari ku Ibendera TV. Niba wageze hano nyemerera unkorere like, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Nitwa Mukada, reka rero mbashimire cyane mwe mwabanye natwe muri aya makuru, hanyuma nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Imana ikomeze kubana namwe, gahunda za Ibendera TV zirakomeza.